latest for your father for life. Vodafone cash merchant. So them say back and no be said abedi kan beka. Na say o pepero ho nyina went to me anka. Okay say. See you beka. Okay say. O de da obokra tanu kra me daily guide. Daily guide na me dem ma na hey. Me ba cho enra eno mampani akofo adokopie mu ewo me de ebensa wom. Ena odi aso ekobo fom se ajebu nya bedru. Bra covid ba ya ye ho kire yen na ye bre na ye pe vaccine kekekra na ya bom pane ye bi de abo ye ho ban na je se Ghana ha se no obi ani kromu an obetumi aye vaccine bi na ne mpanyifo do mani toto ne namoni ade sika kra ni se health ministry kokotu ya krompo ekwaje vaccine ba no omutu ya adan a ye hia poto ye ho ama chese ye hunu ye benkum ehunu ye nifa na emu ho no mampani fellow Ghanaians bebe ba no ye mu ba ko no ka se covid ba wiase nyina bi beti si Ghana ha se no na ama mpanyifo hunu se Ghana ha se ne se enuma bi wo hon ma ye to sin ewo mu ni sade a wo mogu so to eto adwen edi dwuma se anya hwekra ne benya yaresabia bebre no a eno ne kofa sa one district one factory ede ba ye eno dan chen so na ba amampani ka se wo mo be hwe se betumi anya companies na sa factories a ebe manufacture vaccines no wo kina bi no bibia te se be boyen a Ghana ene eye abibimanya ya kase ye yetumi akra ye ho na ye nimudefo aye wo no ye de omo adijuma na ye nya eho aduro na eno na enra wo mo di aso akobo fom ya wo hwe se eye vaccine production plant $122 million ene sika wo mo ehwe no so mo di ebeshem na we no ebeye di kan krompo e wo Ghana ha se ya eno no eye vaccine manufacturing plant na wo mo ehwe se Jumadia eba bedie no omo be import enwoma bi a components bi ba no COVID-19 mRNA no a vaccine no na ehu process omo de beye omo be package no masan so ache de akọ abibira toy fam ha se no amaya hodo so nya no nko o omo san so abeye malaria vaccines de amayen se na no ya health minister abeka che se entuntum bi aba ne ho odi nanim ha ye ono de wo che so do ko wo ma won te se ye entuntum aye ne omo te dada no woni ye entuntum fresh awaba na ono ni suban ya wode band ye chen ntini nyina no omo behwe na oma ye ehu nnuro ne ehu mpan ye bebo na abo ye ho ban ade afi sa entontom ne malaria ne ye de nyina no abo ye ho ban ti enra eno mampani akufu ado de aso ekobo fom wo daily guide de fa etoso me yensa eno achi so no sa wokọ emrase bedwafi a deputy speaker of parliament eye Joseph Ose Owusu ya dodo na efe no Joe Wise wokọ bekwai abato mpesua so a ono na oye emrase bedwane wo honom na ochese ono he is for Baumia into omampani bedi achi Alhaji Dr. Mahmoud Baumia ene na ni sode hunu se opese ono aso be prebie na obetu Frank Adema MPP na senyame ehwefie na ohunu ne mobo ne Ghana foto abade manu a obeye mampani no ena yera Joe Wise echese wono de awie o anajo anopau ebribia wodatenani a eye Dr. Mahmoud Baumia ne nto abon se Dr. Baumia onya me declare wa abonte so bia se obi ani masem dada huhu ni ade ne nsem ekokokoso ni nyina no se opanyi no wo peso ba betu Frank Aibie edema MPP amanyoko no na no na Joe Wise ebo na baso o se and Ghana need to meet oman yi mu haya na oye adwuma ewo bi man so ne yetua ne ka o se ye de ya digitization Dr. Baumia de baye wose oyobi a ono no onye kasa tenten o chese chese ne kasa ne kakra bi action onye kasa tenten wose wenum nyina qualities bi a wohunu wo Dr. Baumia ho ya wohunu se oye kandifo papa ya se obedi MPP ne ma ebeboa wom wose ade ba ko so a chese mana ni aso ahunu se Dr. Baumia capable no ene se efiti e bra Dr. Baumia be vice president bibia activity bi e be koso ewe be kwai abato mpesua so yo mo beto sa e dia fra panyin wo ba e na nimu nyam betachire nti sa achitaye ne support a wo dia ma wo mo no ono so ntumi yini mu da nti abibia no he is for Dr. Baumia eno so ho asem
ewo daily guide obo krata ne fa etoso miensa na to adwumayefo a ene CJ ni asempa edi mu komode ama bebre no a menu abema Michael Kregafon so de ebeto so no no so ho asam ewo daily guide anim ha sei won saka obekenkan na Ghanaian Times nso na ebo amane Francis Asenso Boache wano enfoni edaha ena wode etudwa ese sa wobeka ya omampani ka sembi esese mansi ahodo no enhye se womu esidan eye projects ewo ensu akwan so no womu hye so mbeyo mu nyina ade afiri so afie twam krompa ye koyanim na Ghanaian Times ebo amane wanim han mo kyerese se no ani braba wonsin so tobre mu na yesie no na enam so ama asoye ya womu no ehye eye se obenye babidi utiato ene adansie ni ahoni oma no womo so kyerese womo ani abre womo national security ka womo entuma aboano de womo ho agim na ade womo ho agim no ene se womo kwa akohye sekpesi ene ne mpotem wodma ensu age hodma fa na enipa bi fele hodmo esisi adan eye project honum ni nyina no womo kotiesi womo so akwakodwiri ni nyina ade agu na onam sa kwan no so de to local government na decentralization redevelopment anim eso mo so emwa mansi ahodo no womo a eyo masudie eso mo be hye se obi nkosi dan ensinsuo kwan mu obi nkosi dan enfa ensi drains so ba bia ka se wodi enka gata da hapa no da sani wa fere ho no wasi dan no waso mo hye se ni nyina no ebeye abakosem na ye besesa enyoma ni ewo man ni mu na eye ensuo to a ensuo no eba anya ba bia fa bokọ na ekọ na ankoyire ankofa nipa ankosai ejapade eno ewo kratafa etoso edumienu na ehono ma obase ehono ma Dr. Atuahene ono eno ye Director General Edma Ghana Ace Commission na ochese se no wo hyemu a sikapa ya Ghana Ace Commission ebehia na womodi aboa ama womo a HIV ade mo ebi womo mojamu ni ade womodi be hye miamia hodo womo be kwakobo ntoa abodaro no sika nkomo ebehia pa na $132 million eni sika womo ebehia na se ye kase no wose best $45.2 million de womo enya efi ye donors enchen donors ni bi United States President's Emergency Plan no ya no womodi Ace Relief no sanso na Global Fund ya ni nyina no sika kakra munya fi ho no mo sa wode eno eto nchen a sika akamu aka waso munya de ka ho no mudwumade awie peye no be se $86 million ene echi sika no emma ento obokọ so ade se emma ese obi a wo mo obetum de abeboa no omo enye sanso omo so atu omo ho so omo be hye ama pepepe yo ayadwuma na yade no oman no atumi atu ase wantu ase kra na omo nya bie no omo eso ano so no ebetumi aboa mede be wiama wo CJ the finder the obokrata imu na mede wo ekwa ne kratafa etoso edu unim se iyokofo ayadwuma na adwuma na wo maye no mo kyese womo eni ekuo bi akambom na omatu sa na mo no na we no iyoko na Royal Canadian Mounted Police and a Federal Bureau of Investigation and a kambom and na womo ache yes luxury cars best makoma kwadua kronum 95 a almost suspect say omakowia ena dia ba be wura mu e wo Ghana na eno ena na mo so saka se ye kana asem se enipa bia ko wia dia ba no wo mo chese United States of America ena Canada ena omu wia asen no edi fi be wura mayimu na ena mo so ama yoko eden krata akoma ba bi omo koyi saka asem akoma kwadua kronum ni nyina se enkrata bi omo won omo mfamra ansampo na bosome na kona wieye na ehwehwemu bia wo honom no omo enye emfamfa ho na omo chese operations ni mu no cars makomako aduasa enson na omo chiye edifi garages ahodo ewo enkran ha ya emu no enipa du na omo chi wom na omo atro omo no asam wie no mama omo bail ya ehwehwemu ekoso enti enkosi se mebusome ye besimu ne da to so miensa ebedru no na sa cars ya ye ka ho asem nyina no wa ya befa bi o garage ne ade no wodi ahon krata aba sanso omo suspect na page 11 so eba mane se August na BECE ensohwe no inkwada no eko akosase enti no uye batan na oba wo JHS obekwa kocho BECE a ye wo April May June July August na omo hye ensohwe na se ya na omo hye no so sa ede amaye enti CJ mediwa wie na wadaroma mekoi no ho
ma menye birthday wetel na men sorry so happy birthday enkoma Adam ki nati oko school ewo Wajir Barracks. I hope so much. Or JHS2 we efri ne mame Auntie Lydia. You no so e what 31st Street e what she damo na always in bay a happy birthday. Was so body and some hoden ene enkwatenten e de manno. Wo bia so na wodi wawoda. Happy birthday to you. Me ame mame ya mage wa ma here. Self police station ni restaurant wo ina no won na ye in charge. Ya mage me che wa no paper me te won ka che ya mame te won ka na me mame eye baba Kosa Addison ono so be cheda no pa ti CJ me da se ye beto anko mo so